Shalom hubata haganupan. Shalom. Hita haganup kuria ni Tuhanta. Riap markebaktian do hita nuan igarejaon. Sonai age irumah ni bei. Riap memuji Tuhan halani pasu-pasuni naman ramotkon pargoluhonta. Das hubani panorangon. Buedo tongon na idopakon hita bani ari-ari nasalpuin. Malas niuhur. Sonai age pusok niuhur. Tarpuji ma Tuhan ta tongtong. Namambere gogoh. Rosi pangarapan bata. Das hubani sadarion. Lambin margogo mahita terlebih mandopakon situasi na tetap maningon iwaspadai hita ay mamasa pandemi COVID-19 on janah tonggohon hita say podas jupah tambarni nalaho mangurupi hita mandopakon nama saon ase masukon tama kebaktian marhitei prosesi namartugas bata sadarion riap mahita jongjong mandoding hita haleluya nomor 405 ayat sada. Ibagas goran ni naibata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing sito palangit pakon tanohon. Amin. Jehovah do si parmahan ahu Seng anjay kurangan ahu ipatudu do ahu bani sapalan na mombur anjaha ito gudo hau bah parsarana ipahisar do tonduihu ito gudo ahu bani dalan kapitoran halani gorani agepe mardalan ahu bani lombang bagas ni hagulapan seng mabiarahu ay hamdo makasamani ahu tukotmu pakon simambumudo na mga pohi ahu hamdo na mangidangi ahu ilobe ni musuhku ibinaki hamdo uluku anjaha sirnip do panginuman diar layak apa idop ni hurdo mangirikirik aku sadokah guluhku
Jana sihol do marianan ahu irmah ni Jahoba sadokah ni dopahni. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Mertonggo mahita. Ham Jehovah naibata si permahan benami. Terima kasih ma isembah kono nami hubamu. Halani iparmahani hamdo hanami da subani panorangon. Ipasisir hamdo haganup na perluban nami. Terlebih itu busamdo hanami humbani hamagowan halani dosa nami. Halaniai pujian nami maham mariti persembahon nami. Nagabi puji-pujian pakona sangapon bamu. Ham Tuhan nami, holong matemu sejalo ham matonggo namion, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, Tuhan si permahan ban nami. Amin. Hundul makuria. Puji hitau se Tuhan ta, marhitei hon mandoding humbani haleluya nomor sada, ayat 2, pakon ayat 3. Jehovah sihol pujion, nai hamdo nai batasi topaan, sai surut tonduimu ubaku, mengajarau memuji goranmu, marhite hite Yesus anakku, asege adoni kubamu, baik anakmu obahonamu, asebamu ibobana oma, sorang kontonduimu ubaku, manunggu ambai dalana torsa, asetong tonggo dame uri, janame memuji goranmu, sai holong hatimu Jehovah, lawane yang memuji goranmu, sabalah rasaku hasana, nimono tu memuji ubamu, hamba pana pakotonduimu, doskona jongjonga inobemu. Riap mahita jongjong. Mertonggo mahita masopot kondusat tahubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, napasing janah pergogoh naso terimbang. Ibagas unduk apa turun niuhur roh doha nami masopot kondosa nami nabaggalin. Gati doha nami lang martenger niuhur hubamu, maruhur sangsi janah taruyun bani namasa itanohon.
hotop dosoya pakop kopon muin ibahin hanami lang humbani gok neur nami makaholongi ham hapasingon pakon hasitongan mupe gatido ipabutak hanami bagas diri nami ay mahalani hagalekon pakon hurang ni haporsayon nami hubamu bani haganupan dosa namiin marpangulaki mahurmu ban nami. Riap mahita mangindo ham naibata hidup mahurmu baku pardosao ham Tuhan paridop niuhur hubani haganuk jolma ia sioli hamdo ase menggolu kanami bagas holong damai apa halayakonmu tapi gatido hanami lang mengasup mandalan konin hasadaon itong-atong hanami lapes songon nahin narusufkonmu hiranan do halak bani buah-buah ni aporsayaon nami nalape menggolu selaku garam pakon panondang itong-atongah ni perpuluhan nami bani haganupan hahurangan namiin marpangan jumaham ban nami. Riap mahita mangindo ham naibata hidup mahurmu baku pardosao ham Tuhan naibata Bapa nami simada kuasa apa hasitongan dom maipilih janah ipapasing ham hanami marhitai anakmu Yesus Kristus tapi gatido lang ihajongjongkon hanami pandiloon apa parsurumuin pikiran apa horja nami pe gatido langsung on hinarusuhkonmu age pasu-pasu na bineremuin pe ibayan hanami do manundalhon ham rosi tanggung jawab nami manramotkon apa malestarihon lingkungan hidup ay pe gatido lolei hanami bani haganupan lausan namiin idop mahurmu sasap hamma dosa namiin. Riap mahita mangindo ham naibata hidup mahurmu baku pardosao tangar anjaha porsai hita mahata ni naibata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa age pegerger dosa nima songon bunga ni dap-dap lopak do bahenon kuai songon salju age pegerger songon hiu hasumba putih do bahenonku songon kapas ibagas holong ni naibata dom maisasa paganuk dosatta halaniai patredakon hitama tanda-tanda ni pergoluhon na bayu hasangapon ma bani nabata ibabow amen hundul ma kuria puji hitau se Tuhan ta marhitehon doding haleluya nomor 140 ayat 1 ayat 2 pakon ayat 3. si pagoluhan marayak makao sa ulang hamada ubah kasunod si pagoluhan
tangar hitama hata ni naibata natar surat bani lahuan ni apostel bindu 10 siyah ayat 10 tolu dasku bani ayat 20. Halak siusir setan na i Efesus. Tapi adong madeba halak Yahudi na mardalan-dalan halak siusir setan na masuba manobut goran ni Tuhan Yesus bani na setanon nini. Husir mahanima marhite Yesus na niambilan kon ni si Paulus. Ayadong do pitu halak anak ni sada malim ni Yahudi na margoran si Koia na mambahen si Sonayai. Tapi nini tonduy na butak aima mambalo si Sidea. Hutanda do Yesus pasal si Paulus pe kubotoh do. Tapi ise do hanima. Anca halak pertonduy na butak ai pe idorap anjaha magosam tumangma Sidea haganupan ibahen. Gabelitun ma Sidea hun rumah ai. Talanjang anjaha makaluha. Ia na masa ai terbotoh doai bani haganup halak Yahudi apa halak gorik na marianan ihuta Efesus. Gabi rohma biar bani Sidea haganup anjaha tunggung ma goranni Tuhan Yesus. Gabi rohma buey halak na do porsaya masopot kon anjaha patugah kon horja ponopan ni Sidea. Anjaha buey do si horjaon hada tuon hinan membawan pustaha-pustahani lanjar itu tung maai ilobe ni halak nama buey hargani adong do itaksir 5.000 duit pirak. Sonaima lambin rarat hatani Tuhanin anjaha lambin margogo. Amen. Martuah do na manangar hatan ni naibata anjaha na marimbagas konsi. Amen. Puji hitau se Tuhanta. Marhitei hondo ding haleluya nomor 380 ayat 1 ayat 2 pakon ayat 3. Marhasoman Yesus, marhasoman Yesus, Simon ang hitao. Marhasoman Yesus, marhasoman Yesus, lalu si polisi. Marhasoman Tuhan Yesus, kita mona dotong-dong. Marhasoman Tuhan Yesus, Simon ang hitao. Anggo Tuhan Yesus, anggo Tuhan Yesus, asoman kintong ningondong aporus, ningondong aporus, si bolis susuki. Tuhan Yesus asomata lau mangimbang dosain asesau sonang kita rosisa dokani. Kopi parutolo, kopi parutolo, kami golukao. Mangajam kon Yesus, mangajam kon Yesus, onang dohitao. Saman tonggo ulang-ulang asamona hitao. Asedas ganupan kita ubani nasona. Riap mahita jongjong. Saksion hita ma hapor saya ontain songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sap tanohon. Ahu porsaya bani na ibata bapa pargogo na sotarimbang na manok palangit pakon tanohon.
Au persaya bani Yesus Kristus, anak ni naibatan nasasadai, Indo Tuhanta, na tinubuhkon ni si Maria, sanggah nake haliaban, marhite tondui na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Pilatus, iparsilangkon, mate yang jaha itanom, turun nagori toru, mulak manggolong bani na mate, bani ari patuluhon, naik ku surga, anjahon dulun syamu ni bata bapa, pargogo na so tarimbangin, hunjai amulak magira, lahang memihalak manggolo, pakon nadok mate, au persaya bani tunduy na pasing, bani kuliah persada na mapasingin, persoalan ni segala na mapasingin, bani yang sapan ni dosa, bani perpuhon ni akula, pakon bani aguluan sa dukah ni dukah ini. Amin. Kundulma kuria. Ya, dear Bagas Sadarion benotado acara pelantikan panitia pesta olok-olok GKPS Resos yang tersatu na pa 110 tahun hon. Jana domai pada sanami undangan peganup panitia melalui pengurus sektor jana Bagas Sadarion lang pala idahanami ba naro jadi nadonggoran ni panitia ase maju mahita hulo be haganuk ya sanggah mandodingon maju ma panitia mandoding hita umbani haleluya nomor 375 ayat sada pakon tolu. Nasyam hasoman saha persayaon ibagas goran ni Tuhan ta Yesus Kristus. Dalam rangka mandalankon pakon meningkatkan tugas pandiloon pakon suruhan gereja iperluhon GKPS do ase tetap mengadongkon haganupan tugas pakon suruhan gereja, terutama bani hasaksian ni pagorin ni kuria, nelaho memperdingati pardas ni ambilan nama dear in
itanoh Simalungun. Halaniai iarap kondo ase pagori kuria tetap persaya pardasni ambilan nama der hutanoh Simalungun in aima nalaho mambobahon halak Simalungun huhaluahon nahumbani Tuhan ta Yesus Kristus ini. Ase boy torsa pardalan ni horja bani pesta olop-olop GKPS Resort Sian Tersada mardingat domma 117 tahun Injil Indas hutanoh Simalungun itu tapkon do nasiam gabe panitia pesta olop-olop GKPS Resort Sian Tersada. Domu hujai jongjong donuan nasiam ijon laho manjalo tugas wewenang pakon tanggung jawab domu hubani aturan ni GKPS pasal lain. Nasiam nadop terpilih gabe pengurus bani pesta olop-olop GKPS Resort Sian Tersada nama kobaskon kepanitiaan tongah-tongah ni resort on bani pelaksanaan horja nasiam hubani pengurus GKPS Resort Sian Tersada nasiam bertanggung jawab secara organisatoris tapi natang si perlunan pertanggungjawaban ta aima hubani Tuhan nai batang halaniai horjahon nasiamma haganupan tugas pakon wewenang na yondoskon ase marulih haganupan pagurini kuria Resort Sian Tersadaon bani pesta olop-olop GKPS Resort Sian Tersada ase horjahon nasiamma ai ibagas ringgas niuhur ibagas malas niuhur heja mar eta-eta mar olop-olop mahita haganupan. Amin. Mendoding kita. Puji kita ucai Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 340 ayat sada pakonopat.
Surat keputusan pengurus GKPS Resort Siantar 1 nomor 37 /1 tanda penghubung 1 Romawi /2020 tentang Panitia Pesta Olop-Olop Jubileum 117 tahun Injil di Simalungun GKPS Resort Siantar 1 tahun 2020. Pengurus GKPS Resort Siantar 1 menimbang dalam rangka merayakan Pesta Olop-Olop Jubileum 117 tahun Injil di Simalungun GKPS Resort Siantar 1 tahun 2020 dan untuk mensyukuri berkat Tuhan bagi warga GKPS dirasa perlu membentuk kepanitiaan mengingat 1. Keputusan Sinode Bolon GKPS, 2. Keputusan Sinode GKPS Resort Siantar 1 tanggal 15 Agustus 2020 yang dilaksanakan di GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar tentang penyelenggaraan Pesta Olop-Olop Jubileum 117 tahun Injil di Simalungun GKPS Resort Siantar 1 tahun 2020. Memperhatikan hasil keputusan rapat pembentukan panitia Pesta Olop-Olop Jubileum 117 tahun Injil di Simalungun GKPS Resort Siantar 1 tahun 2020 pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 di Konsistori GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Memutuskan menetapkan pertama, mengangkat panitia Pesta Olop-Olop Jubileum 117 tahun Injil di Simalungun GKPS Resort Siantar 1 tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, menugaskan panitia mempersiapkan, merencanakan dan melaksanakan Pesta Olop-Olop Jubileum 117 tahun Injil di Simalungun GKPS Resort Siantar tahun 2020. Ketiga, panitia bertanggung jawab kepada pengurus GKPS Resort Siantar 1. Keempat, Pesta Olop-Olop Jubileum 117 tahun Injil di Simalungun GKPS Resort Siantar 1 diadakan pada tanggal 27 September 2020 di GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki kemudian. Ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 30 Agustus 2020. Pengurus GKPS Resort Siantar 1 Pendeta Posma Purba STH, Ketua Pendeta GKPS Resort Siantar 1, Situa Yusri Edwinda Manik SHMH, Sekretaris GKPS Resort Siantar 1 ditandatangani. Tembusan 1. Pimpinan Pusat GKPS, 2. Preses GKPS Distrik 1, ketiga Pimpinan Harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar, keempat Pimpinan Harian Majelis Jemaat GKPS Mariat, kelima Pertinggal. Lampiran surat keputusan pengurus GKPS Resort Siantar 1 nomor 37/1 tanda penghubung 1 Romawi tanda penghubung 2020 tentang susunan panitia Pesta Olop-Olop Jubileum 117 tahun Injil di Simalungun GKPS Resort Siantar 1 tahun 2020. Penasehat Pimpinan Pusat GKPS, 2. Preses GKPS Distrik 1, 3. Perutusan Sinode Bolon GKPS Resort Siantar 1, keempat Pimpinan Harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar, kelima Pimpinan Harian Majelis Jemaat GKPS Mariat. Penanggung jawab Pengurus GKPS Resort Siantar 1, Ketua Kolonel Infantri Waston Purba SIP, Wakil Ketua Sama Sebendri Bet Prenke Salom Sipayung MT, Sekretaris Samas Darwin Girsang SE, Wakil Sekretaris 1 Situa Sahabudin Purba, Wakil Sekretaris 2 Sebastian Horas Saragi Eskom MIKOM, Bendahara 1 Kawan Jatinggi Purba SPD, Bendahara 2 Situa Joni Parningotan Sumbayak, anggota sekretariat atau pembantu umum David Boy Saragi,
David Sipayung Jasadi Saragi. Bidang-bidang kebaktian tak ibadah: 1. Pendeta Posma Purba STH Koordinator, 2. Pendeta Lenny Marintan Damanik STH, 3. PW Hormaita Saragi. Kedua, kegiatan atau acara: 1. Situa Dr. Jan Maurisdo Purba MKes Koordinator, 2. Situa Roni Bonaria Purba SPD, 3. Situa Dr. Andus Tony Pelman Purba MSc, 4. Situa Rosman Sumbaya SKM, 5. Sama Sri Kencanawari Damanik AMK, 6. Pengurus seksi GKPS tingkat Resort Siantar 1, 7. Pengurus seksi Jemaat GKPS Jalan Sudirman Pematang Siantar, 8. Pengurus seksi Jemaat GKPS Mariat, 9. Pengurus sektor 1 sampai dengan 9 GKPS Jalan Sudirman Pematang Siantar. Ke-10 pengurus sektor 1 sampai 2 GKPS Marihat. Seksi dana: 1. Situa Dr. Ronald H. Saragi MKes Koordinator, 2. Situa Baren Alijoyo Purba SH, 3. Situa Dr. Paulus Damanik SP OG, 4. Situa Dr. Jan Maurisdo Purba MKes, 5. Sari Muda Purba MAP, 6. Dr. Andus Muda Alam Purba, 7. Rizwan Purba, 8. Dr. Gigi Epa Kristina Sinaga, 9. Dr. Rosmalina Borudamanik SPA, 10. Insinyur Joni Yakim Purba, 11. Dr. Sahdra Sitio SPP, 12. Dr. Johannes Purba SPPD, 13. Situa Joni P. Sumbayak, 14. Samas Ferdinand Purba SH, 15. Samas Robinson Damanik SPMM, 16. Situa Amando Saragi SH, 17. Mengasi Tua Purba SH, 18. Situa Dr. Andus Imran Girsang MSc, 19. Situa Dr. Andus Paulus Damanik, 20. Situa Lulu Keri Gorga Purba, 21. Gustaman Purba, 22. Dr. Andus Edi Noah Saragi, 23. Mayor Infantri Arjun Sidaurup, 24. Bohler Damanik SE, 25. Ronaldo Damanik, 26. Situa HA Sinaga SE, 27. Bendara Sektor 1 sampai 9 GKPS Jalan Sudirman, 28. Bendara Sektor 1 sampai 2 GKPS Marihat. Seksi Multimedia: 1. Sebastian Horas Saragi Eskom MIKOM Koordinator, 2. Marulam NT Simarmata SP MSc, 3. Samas Elepen Sidauruk, 4. Clinton Jimmy Purba, 5. Wanda Manase Purba. 5. Tempat dan perlengkapan: 1. Situa Jan Sarlin Purba Koordinator, 2. David Sipayung, 3. Josia Purba, 4. Valen Girsang, 5. Iyo Purba, 6. Angel Sinaga, 7. Kriston Sidaputar, 8. Kristen Purba, 9. Kevin Sinaga. Ke-6. Keamanan dan parkir: 1. Marjani Simarmata atau juru parkir, 2. Seksi Naposo GKPS Resort Siantar 1. Pengurus GKPS Resort Siantar 1: Pendeta Posma Purba STH, Ketua Pendeta Resort Siantar 1, Situa Yusri Edwin Damani SHMH, Sekretaris GKPS Resort Siantar 1, masing-masing ditandatangani. Demikian. Ibagas gorani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondu na pasing sadarion Minggu tanggal 30 Agustus 2020 nalantik manasiam gabe panitia pesta olop-olop GKPS Resort Siantar Sada. Tuhan na ibatama nama kasomani apa nama perguguhi na siam makorjahon horjain bahen hasangapon ni gorani. Amen. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami ibagas gora ni Jesus Raja ni Kuriain. Terima kasih ma isombah kon hanami hubamu, halani idop ni hurmuna tong-tong marmudu-mudu kuriamu, mariti horja ni juak-juakmu. Didahamdo sedeon panitia pesta olop-olop GKPS Resort Siantar Sada jongjong nuani jon. Adop ipilih babakit kuriamu lahomar horja bani kepanitiaan i Resort Siantar Sadaon.
Janah doma sirsir homa manjalo horja pakon tangjawab ni bei. Halaniai tambahi hama bani sedia si bere ni tondu na pasi. Senabin maruhur dan lamin margogoh sedia mandalankan horja nadop ondos bani sedia. Dan sihol mamarite horja ni sedia boy lambin talar idop niuhur pakon holong pakon pasu-pasumu bani pagori ni kuriamu. Patubuh hama bani sedia uhur nasirsir mar pambahenan nama diar dopak ham dopak kuriamu pakon dopak hasoman jolma silambin marsangap janah marmulia goranmu itanohon jalo hamma tonggo nami ibagas goran enakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ting-ting atau penjelasan ting-ting batas sadarion Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Naparlobe. Ubatakan upan Bapak Inang sunage ni ombah na poso terlebih ubay na siyam namar kebaktian minggu di rumah ni be sadarion sunage ubatakan upan nadong ikirjaon. Ting-ting penjelasan ting-ting na perlobe khusus hubani anggota Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Sadalan hubani surat ni pengurus GKPS Resort Siantar Sada nadas tonga-tonga ni kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar mangotang hubani anggota Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar ase sirsir roh mandihuti rapat sinode resort bani Ari Patar Senin tanggal 31 Agustus 2020 pukul 16.30 aima materi rapat sinode tunggal mas sahapkon atape manriahkon pasal mamukah membuka balik usai peribadatan kebaktian minggu bani masa adaptasi kebiasaan baru pandemi virus COVID-19 sa GKPS Resort Siantar Sada. Alanyai salinari ipatakas kanami usai bani hita anggota majelis jemaat nadong ikurion patar roh be mahita mandihuti sinode rapat sinode Resort ai. Na paduahon sadalan hubani jadwal GKPS secara umum aima bani namak kamalaskon 117 tahun pardasni ambilan nabadear itano Simalungun ase bani ari Rabu tanggal 2 September tahun 2020 Ubata haganupan pagori ni kuriaon ase bainota do markebaktian i rumah tabei aima kebaktian olop-olop keluarga panorang ni sarakon hubani keluarga masing-masing jana isesuaihon bani panorang. Kalinari ipatugakan nami ase di rumah tabei bani hari Rabu tanggal 2 September 2020 panorang ni pendoskon hubani anggota keluarga ai mengadongkon kebaktian aima pesta olop-olop keluarga GKPS. Nomor hodumon hujai ipatugakan nami ubatakan upan Bapak Inang terlebih na siam na iruman nibe sonari nomor kebaktian mandihuti ibadah live streaming atau tata ibadah cetak
ibadah untuk pesta olop-olop keluarga GKPS doma ibagi hanami ubani pengurus sektor. Tapdong dope nasyam nalape dapotan tata ibadahai ase boima ipangindo ubani pengurus sektor nibe. Na mangihut bani hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020 pukul 10 WIB panorang kebaktian Minggu live streaming ipa masa hita dause napa dua lion bani masa pandemi virus COVID-19 syahon aima pandidion napasing kalinari ia dong kondope pandidion napasing untuk tahap napa dua lion domu hujai ipasingat kanami hubani hita kanupan hubani hita orang tua tapdong dope hita nasihol padidion nyombah ni bani hari Minggu nalaro ase rohma bani hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020 pukul 10 WIB roh konsistori aima maritihon ni mangadongkon perguruan rohma bapa rohma inang Ugarejaon, anggon yung balang palebuan, domo situasi kopiton, tapi anggo bapa pokon inang, Roma lengkap, marito ni membuat surat pengantar na hun pengurus sektor. Ase hubay na siyang pengurus sektor, tuga-tugahon ni pagong masukan namin ben na siyang musem mana tahu. Anggota jemaat lang membasa tingting, lang dong das informasi na siyang mause patugakon hutongatongan ni sektor tabi. Maratihon ni sarana-sarana nadong ibata. Dene, ase ulang koli lang habotohon, api siol urni dihut, lang iboto informasi. Salinari gomos, pengurus sektor aima menindak lanjuti use ting-tingon. Na parpudi, patandahon anggota jemaat na baru. Aima keluarga Bapak Rio Prengki Purba, wakon inang Imelda Boru Sirait, wakon sadahalak nyombahan ni sedia, aima inombana boru. Keluargaon pindah kuria hun GKPS Pasir Putih Pekanbaru. Anjana Sonariai, sedia Marianan atau P berdomisili Maralamat Izalan Merpati nomor 2, sektor Tolu Kuriaon. Alanyai hubani keluarga Bapak Rio Prengki Purba inang Imelda mulai sadarion sah resmi manasyam iraun gabe keluarga anggota jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Benasyam asih jongjong mai tempat. Ya, undul manasyam use. Ya, sunaima penjelasan ting-ting bat sadarion pakun petandahon anggota jemaat Nabaru. Terima kasih, Mak. Puji hitau se Tuhanta. Marhiteihon doding haleluya nomor 380 ayat sada pakon ayat 2. Ulang
riap mahita jongjong. Mertonggo mahita. Puji-pujian pakon terima kasih Tuhan. Sembah kon hanami hubamu ibagas sadarion. Halani ahap kon hanami panramotionmu pangiring-iringmu bani guluh nami marsada-sada. Boy hanami Tuhan markebaktian sadarion i rumahmu i gerejaon sonai hagama Tuhan age hasoman nami kuriamu na markebaktian i rumah melalui live streaming. Bani hangaluton na hadapi nami inma Tuhan marheteon ni pandemik COVID-19 siahon. Tuhan ididah kamdo keberadaan ni jemaatmu haganupan Tuhan. Bagi-bagi hamaholon na hadapi nami. Tapi yakin janah persaya doa nami Tuhan. Saya amma dotong tong naman ramot kon namar mudu-mudu goluh nami. Janah Tuhan itonggon hanami dohoma hubani kuriamu jemaatmu Tuhan. Na mangaro na menderita halani COVID-19 siahon. Na jahani Tuhan adong maain na opname, adong na isolasi karantina mandiri Tuhan. Sanayage naborit na legan Tuhan. Hubamudo yung doskon hanami Tuhan. Tarolos mam Tuhan mengurupi si dia. Ase marhamubahon si dia Tuhan, ase sehat si dia. Janah gok malas niuhur hanami Tuhan paljangapkon memuji goranmu. Sunai homa Tuhan bani situasi pandemik COVID-19 siahon. Itonggon hanami do homa aganupan tenaga kesehatan. Na membahin na melakukan pelayanan Tuhan. Perguguham sedia aganupan Tuhan parmoloiham. Sunai homa Tuhan age cerdik pandai pe. Na sedang bergumul sonari Tuhan lahom mandapotkon obat sonage vaksin na marprodumuan hubani COVID-19 siahon. Manatap mam Tuhan hubani sedia. Asiboy Tuhan jupahan hanami bani obat atau vaksin Tuhan. Tuhan martonggo domane nami Tuhan hubani pemerintahan nami. Di tingkat pusat Bapak Presiden, Gubernur, Rosi Bupati, Wali Kota, nadong Indonesia on Tuhan. Parmoloy ham Tuhan ajar-jari ham aseboh ganupan Tuhan mendalan honor jani sadalan hubani harosuni urmu terlebih ma Tuhan ikota pematang siantaron pakon Kabupaten Simalungun bereham habis yukon Tuhan hubani pemimpin nami janah tetap sedia Tuhan marhabiaran hubamu Tuhan martonggo domanya nami Tuhan hubani pimpinan pusat nami pimpinan pusat GKPS Rossi by Pareses, Pandita Resort, Sonayage, pengurus-pengurus seksi. Tuhan perguguham sedia Tuhan namar mudu-mudu kuriamu. Asibani aganupan Tuhan pelayanan nami Tuhan boyor januhan nami. Tahu bain pita hasangapan ni goranmu. Tuhan na bata bapa nami namarianan ni guri atas. Itonggon hanami umani Tuhan hubani panitia pesta olop-olop resort yang tersana na domay lantik no kanayay Tuhan. Perguguham sedia Tuhan berham masyatun bani sedia. Ase Tuhan bani pesta olop-olop na ranggihon hanami Tuhan. Boy horjaon hanami. Jana haganupanin Tuhan pitah bay na sangapan ni goranmu. Bapa nami na mariana ni naguri atas. Merdingat dumana nami Tuhan hubani nyombah nami. Na marsikolah na kuliah terlebih Tuhan saya namar sekolah pakon na kuliah na jahani Tuhan buay hamaholo ni hadapi hanami marhitay buay upe Tuhan namar lajar melalui jaringan Tuhan janah Tuhan buay dohoma anggota ni kuriamu nalang buhay Tuhan na marhangaluton Tuhan mengajarin nyombah melalui jaringan ini urupiah maganupan Tuhan perguhuyam maganupan Tuhan
Tuhan, mertonggo do bani nami, bani nyombah nami, na mendarami horja, bani situasi pandemi konpe Tuhan, urupiam haganupan. Senege Tuhan, pelayanan nami pe ikuriamu, buai hangaluton ni hadapi nami. Tapi mangindo mengelek hanami Tuhan, ase haganupan kuriamu, haganupan jemaatmu Tuhan. Lang marpakurangi uhur nami, lang mapakurangi haporsen nami hubamu. Agi bagi-bagi hangaluton na idopakon hanami. Tuhan, bui dosa nami, sasamah kanami. Terlebih-lebih Tuhan hulobih-lebihmu. Perlebih min Tuhan sasapham, ase talup hanami yanan ni pasu-pasumu. Maidop mam Tuhan, bolo syamma tunggu namion, mertoni goran enakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Riap maita martonggo bani tonggo nani ajarhon ni Tuhan Yesus hubata. Hamba panami na negeri atas, saya nama pasing ma goranmu, saya roh ma harajaunmu, saya saut ma rosinurmu negeri tongahon songon na negeri atas. Bere hamba benami sedari on naguluhan ari-ari. Sasap hamba dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni asoman na merdosa dopak kanami. Ulang hanami ubayaham parlajuan. Palua hamma hanami bani pangagu. Ay hamdos mada rajaon. Pakon haguguhon. Apa sangapon sa dokah ni dokah ni. Amin. Hundulma kuria. Paimay tangar hita hata ni Tuhan ne padas ni inang pendetata, parlobe hita mendoding humbani haleluya, nomor 112 ayat 1 ayat 2 pakon ayat 3. Usutani
Dame na sumurong na humbani na ibata, na mangatasi ganup hauhuron, inma na manramot kon uhur pa kon pikiran na siyam, ibagas Jesus Kristus Tuhan tain. Amin. Shalom mahubata haganupan. Nah kabar nasyam. Luar biasa puji Tuhan. Harapan nami. Sonai homado age kabar nasyam. Kuriani Tuhan ta na sadarion. Mar kebaktian i rumah masing-masing. Malah surta bohita marjupa usai sadarion marhite kebaktian anjana hata ninai bata nagabe ambilan hubata sadarion aima ibuat humbani buku 5 Musa bindu 10 aluh ayat sia das kubani ayat 10 opat 5 Musa bindu 10 alu ayat sia das kubani ayat 10 opat hubasahon hubata nini sonon. Ia dok masuk ham hutano si bereon ni Jahoba nai batamu bamu seng buli guru hononmu makorjahon si hagigi honokon nah hinorjahon ni bangsa si paju begu-begu. Seng buli jupai tonga-tonga nasiam sadahalak na pabotaskon anak ni barang boruni humbani apui. Barang halak partondung, barang si jujur ari, barang si partabas, barang si balik mata. Barang si bahen uti-utian, barang si bahen pangidahan, barang si parsukun bani begu-begu, barang si begu ganjang. Ay magigi tumangdo urni Jahoba, mangida haganup halak na makorjahon na sonay. Anjahalani pambahenan hagigianay, usiron ni Jahoba na ibatamu dosidea hunlobeimu. Maningon go kandear doham ilobe ni Jahoba na ibatamu. Ia bangsa si paju begu-begu si solukon muai somal dosidea patangi-tangi hata-hata ni si jujur ari pakon partondung tapi anggona siam seng ilopas na ibata na siam mambahen nasonai. Amin ay madasni. Kita haganupan kuryani Tuhan. Topik ni ambilat taon. Isobut atap isuratkon ibaga susukarata nini monang dopak kuasa hagolapan. Monang dopak kuasa hagolapan. Kita haganupan toti botoh kita do anggo isobut hata monang pasti berkaitan, pasti berhubungan doai hubani konteks permusuhan, pertarungan, peperangan, perlawanan. Jadi anggo dong istilah monang berarti ada versus. Anggo sonai, anggo isobut monang dopak kuasa hagolapan. Halak na persaya iarapkon monang dopak kuasa hagolapan. Na mararti ay berarti golutas sebagai halak na persaya hotop madopakon permusuhan, perlawanan, perperangan, pakon kuasa hagolapan ay. Kita sebagai halak na persaya hubani na ibata, na sinobut sebagai anak-anak na lihar,
Na domma isondangi kuasa ni naibata. Bani ganupan panorang ibagas permusuhan, perperangan, pertarungan pakon kuasa hagolapan. Ahama kuasa hagolapan ai. Kuasa hagolapan ai patakas Nabi Musa. Hubani bangsa ni naibatana siol memasuki tano baga-baga ai. Ai matano Kanaan. Isabut na parlobe bani ayat sia ai bahwa ia dok masuk kamu tano sitean si bereon ni Jahoban naibatamu. Bangsa ni naibatana laho masuk kubani tano si berean ni Jahoban naibata. Tano ai si bere-bere. Jadi sedo halani hagogohon, sedo halani kehebatan atau kekuatan atau kelebihan di bangsa ai na parlobe, tapi na parlobe pasingan bahwa si dea lau masuki tano nabinere ni naibata hubani si dea. Artini si bere-bere aima hidup niuhur kasih karunia. Asina parlobe ipaingat aima anggodom masuk hubagas tano ai maningon gabe halak sipar terima kasih. Gabe bangsa na mambotoh berterima kasih, bersyukur dan setia hubani Tuhan naibata. Dopkosya ihatahon anggodom madas ibani tanoh ai ulang ihorjahon haganupan horja hagolapan ai. Horja-horja na mamake kuasa-kuasa ni hagolapan songon na isobut bani ayat na dopma ibinasahon hanami no kanayay hubat haganupan. Isobut ijay bahwa horja-horja hagolapan na hotop ipake bangsa na adong itano na binereo ni naibata ay. Isobut ijay na parlobe ay mambotaskon anak pakon bori hubani apuy. Dopko siyay isobut mause si partondung, si jujur ari, si partabas, si parbalik mata, si bahen uti-utian, si bahen pangidapan, pakon si parbegu ganjang. Jadi mungkin jarang doi bege hita sasitong ni ayan janang maningon. Jarang doi bege hita apalagi horjahon. Tapi mungkin istina lebih populer itong-atong-ata aima marbegu ganjang pakon mardatu. Hubani bangsa naibata ipaingat nami busa memang bangsa ai si pelebegu ai si paju begu-begu ai so malu si dia makurjahon ai tapi anggona siam anggodom mado holidas ijai ulangi horjahon ai sengbuli halaniaha magigi tumangdo naibata mangida jolma na makurjahon si sonayai masih magigi Tuhan naibata mangida jolma makurjahon si sonayai boy hatahonon ta alasan ni na parlobe aima bahwa anggo adong halak na makurjahon si sonayai itu berarti dia lang mangakui kuasa pakon hidup nihur ni Tuhan naibata lang persaya hubani kuasa ni naibata namar horja ibagas goluni halaniai perlu ia mangindo hubani kuasa na legan. Dapko siyai lang persaya ia bani diri ni pikiran ni gogo ni pambotoh ni kemampuan ni halani ay perlu ia memakai gogo pambotoh pikiran na binere ni kuasa ni hagolapan ay padahal Tuhan ay batado mamambere berbagai macam ilmu anjaha mambere pamboto rosi mambere berbagai sarana fasilitasi na boy ipake halak na persayain laho memperjuangkan goluhni pakon na patuluhon magigi tumangdo na ibatahu bani jolma nama make kuasa hagolapan ay halani haganupan ay gati ipake laho menghancurkan sesama hasoman ni jolma
Jadi hatokon humbani alasan na toluai. Lang maka persayai kuasa ni Naibata, tidak percaya kepada kemampuan diri sendiri dan fasilitas yang ada padanya. Pakon halani hotop kuasa agolapan ai ipakai laho menghancurkan, laho menyakiti, laho melukai hasoman jolma. Gabe ilarang tumangdo halak na persayain mamakai kuasa-kuasa hagolapan ai. Tapi boy do tene patubukon sukun-sukun. Poriadong peijai kuasa-kuasa horja-horja jolma na boy mamakai kuasa hagolapan ai. Songon bangsa si paju begu-begu itano na binereni na ibata ai hubani bangsa ai. Mase boy jolmain tergoda, terpancing, terbujuk, taruyun lah homa makeai. Boy dora ida kita itonga-tonga na masa bani parguluhan ti siganu pare. Masih adong jol mana sihol uhur ni mamake ai. Anggo pengalaman nami bani pelayanan boy do adong hasoman jolma terpancing tergoda untuk memakai kuasa-kuasa hagolapan ai itonga-tonga ni rumah tanggani. Misalnya ase podas bayak, ase podas naik pangkat, podas dapotan horja, mitor dapot jodoh misalnya, atau sebagai pemanis nini istilah ni tene. Ase tarida berwibawa, ase tarida jenges, ase buai tumang alasan-alasan nalegan. Bahkan itu matongan di rumah tangga. Apakah itu ase nah mah tau kona tene. Ase tunduk nini istilah ni tene. Ase menurut pasangan ni hubani apakah ai sida boru atap sida lahi. Jadi boy do bahat tumang alasan ni jolma laho mamakai kuasa hagolapan ai. Baik age bani pergumulan nalegan. Anggona boritan ase podas malum misalnya. Artinya memang ai bagian humbani pengalaman hidup ai humbani bagian humbani pergumulan perjuangan ni golu ni jolma. Halani somalni mamakai kuasa hagolapan ai adalah instan. Ase podas atau podas ahapyai terjupah tanpa usaha, tanpa kerja keras. HP nagatilang isadari mamboan madabu hubani hamagoan pakon kehancuran doa itene. Halani ay may pasingat Tuhan ay bata bangsa ni ay age hubat bani panorangon seng bulih na siyam mamake ay manjolom ay bahkan ang goyatahon bani ayat nalegan bahkan manangaray pelang talup na siyam masahap-sahap konay pelang talup na siyam. Halani sebagai halak na persaya sebagai halak na doma itobus Tuhan ta Jesus Kristus hitaon haganupan doma gabe halak anak-anak hasitongan haliharon ilobe-lobe ni Tuhan naibata. Totu asemonang songon topik no kanayay. Asemonang do pakuasa hagolapanay. Totu hitaon jolma biasa do. Orang yang pernah sakit, orang yang memerlukan hidup lebih baik, ekonomi lebih baik, pekerjaan meningkat. Atak AHP ai bagus goluta hita marosu ai lambin jenges. Lambin dear. Tapi nini hatani nebata jangan pakai segala atap si partondung, si jujur ari, si partabas, si bahen uti-utian, pakai jimat, pakai mantra atau pakai apapun itu yang berkaitan dengan kuasa kegelapan jangan. Jadi yang go menulis ai SMS misalnya atau anggoi Facebook status nih kan pakai huruf besar maai haganupan. Jangan baru tanda seru lang pita sada tapi mungkin 2 atau 3. Itu artinya apa? Jangan ulang sing buli ai halani hita doma persaya hubani Tuhan naibata.
Tapi ase monang hita bani golu tahun aha masih bahenonta. Na parlobe sebenarnya domma ibere hita hamonanganai. Halai domma itu bus Tuhan Yesus Kristus hita marhite na tersilang ia ihayu parsilang ai. Itu berarti kemenangan itu sudah di tangan kita. Asa na perlu sasitong ni huloben ni ori on ai ma bahwa hita lambi dohor hubani Tuhanta. Hita lambi di bagas hatani Tuhanta ai manggolu. Bahkan domba ibere tondi napasing ase iya mana tongtong. Gabe si pangajari bata sangga ibagas pergumulan ai. Gabe si pangapau bata sangga ibagas kesedihan karena berbagai pergumulan. Nah menuntun hita ibagas berbagai jalan yang akan kita pilih. Bahkan ia na tetap membere segala habotohon hapentaran hubata. Ase arti ini sengadong nalegan na boy mambain hita marhamonangan dopak kuasa-kuasa hagolapan ai sobali lambin orot pakon Tuhan tanai bata. Ase lambin itandai hita Tuhan, lambin itandai hita musuta ai, lambin dohor hita ubani Tuhan, lambin diboto kita naha melawan musuta kuasa hagolapan ai, ijai mahita marhamonangan melawan kuasa-kuasa hagolapan in. Ase hita haganupan hinaharga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Sadarion marhite hata ine bata ipaingat hubata. Agepe masa itonga-tonga ni dunia on. Ada segala ahli peramal, paranormal, atak ahli ahade bagorani. Sonarion kan domma lebih terbuka zaman. Ibagas majalah pe boy mai tori kita ijai. Anda ingin cepat kaya nini tene. Anda ingin cepat naik pangkat. Anda ingin cepat jadi konglomerat, Anda ingin tahu masa depan Anda, ingin tahu masa depan anak-anak Anda, pakon nalegan, domma buye itawarhon ay sonarit ini. Sebagai halak na persaya hubani Tuhan ta Yesus Kristus, ulang be pala sahur hita pakon nasi sonayai. Apalagi sonarion masa COVID-19. Lang naboto atap adong doho mana lao mamake kuasa hagulapan asi boy melawan COVID-19 ini tene. Lao mahubani sianu. Holi ibere do sonon ibere on ay may zolom ay may inum pakon nalegan ini tene. Hatay na bata makatahod sing bulih pakion muay. Halani aha magigi tumang do na bata mangida jol mana si sonayai. Jol mana si sonayai ihagigihon na bata anjahalan ay do iusir nini. Itu artinya dia tidak ada hubungan dengan Tuhan na bata. Bayangkon hita maanggo hita iusir Tuhan na bata. Ahapelang kita ontene. Gabi ahapelang. Terputus dari kasih karunia, terputus dari berkat Tuhan Allah, terputus dari anugerah Tuhan Allah, maka hitaon aha pelang. Ase ulang pala hita tergoda be hubani naginoran kuasa-kuasa hagulapan. Halani mambuan hu kehancuran doai, mambuan hu hamatian sisa dokah ni ai. Mari kita hidup jadi orang anak-anak terang di bawah terang kuasa dan kasih Tuhan Allah. Ase Tuhan na batama mapargugui hita. Na panutup adong upasan ini sonon. Dalan huliang nakka ilewati do huta tangga batu. Anggodom magita gabi halak na porsaya ulang be mardatu. Ay matongon martonggo mahita. Tuhan na bata Bapa namin na surga, terima kasih masomba nami hubamu Tuhan. Bani sadarion ipaingat hamha nami. Itonga-tonga ni perguluhan nami na memang maningon berhadapan pakon berbagai tantangan dan rintangan. Terlebih maai secara khusus berhadapan pakon kuasa-kuasa hagolapan. Kuasa-kuasa ni sibolis. Kuasa-kuasa na boy mamboban hanami hubani hamaguan
hamatian sisa dokah ni dokahni. Itonga-tonga ni pergoluhan nami boydoi didah ka nami intakas Tuhan. Bahat dohalani pergumulan ni goluhni. Lahodo hubani kuasa hagolupan, kuasa ni hagolapan. Atapena isobut mardatu, marbegu ganjang, marjujurari, manjolom uti-utian, manjolom tabas-tabas, pakon nalegan na buhay o pejupa itonga-tonga ni parduniaon on Tuhan. Anggohanami halak na porsaya hubamu, saydoh ma humbani haganupan in. Tapi hatamu ma ijolom hanami, kuasamu ma iajamkon hanami, ase marhamonangan hanami. Puripe hanami maningon, mandaihon, mandopakon berbagai pergumulan, berbagai rintangan, tapi tetap mahanami marsijoloman hubamu. Seng taruyun laho mamake kuasa-kuasa in Bapa. Terima kasih mabamu Tuhan. Age tonga-tonga ni perguluhan nami sonari. Na tetap ope ibagas kewaspadaan marpardomuan hubani wabah COVID-19 on Tuhan. Hamdo tetap na yajamkon hanami. Ase marhitei kuasamu, pakkasomanionmu, lambin sabar margogo kanami, terlebih tunduk taat hubani protokol kesehatan na yanjurhon huban nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Ondos kubamu ma kuas haganupan perguluhan nami. Ondos kubagas kuasamu ma haganupan age sura-sura ni hurnami. Termasuk Tuhan sadarion doma ilantik panitia pesta olop-olop itonga-tonga ni kuriamu bani tahun on nai pamasa bani bulan naroh ase hapentaran na humbamu habotohon na humbamu pakon malas ni hurna humbamu ma Bapa na Mariana ni bagas sadirion ni sidea laho manranggihon sonai age laho makorjahon haganupan in rosikuriamu pe Bapa hamma na manggujur ase tong-tong ibagas malas nyuhur laho dihut heja mareta-eta laho mamestahon in. Terima kasih mabamu Bapa. Pitah kubamu yondos kon hanami tonggo pangindoan nami rosi golu nami marsada-sada. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Terima kasih mabamu Tuhan. Amin. Ase pasir-sir hita magalanganta pai mayondos kita galanganta tangar hita malobe hata ninai bata nagabe onjolan bata laho manggalang ay manatar surat bani Heber 10 ayat 10 onom. Mambahin na madear apa na marsi bere-bere ulang mahalupahon na siam ay galangan na sonaido iharosukon na ibata sonari patupuhita ma galanganta. Anggohu pikiri goluho ilobeni Tuhan nai bata uwe tumang pasu-pasumu janah langkar bilang holongmu gom-gom konduimu anggo
Ijai doha, ijai doha. Anggo baina kaho, sondangmu mariga panti. Anggo lombangin, hidupmu manogu awon. Lang rabia mana dikon ham Tuhan ki. Lang rabia kau lambungmu Tuhan. Lang margogo auda humbamu, kolu koni gom-gom ponduimu. Anggo hukawa hulangit nagija, ijai doha, ijai doha. Anggo baina kaho, sondangmu mariga panti. Anggo lombangi, hidupmu manogu awon. Ria Mahita Jongjong. Martonggo Mahita mangondoskon galangan tahubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardear layak jana naunja huban nami. Terima kasih maha tahono nami hubamu. Halani tong-tong doi pasu-pasu ham golu nami. Domai hasomani ham hanami. Janai pasu-pasu ham horjanami das subani sadarion. Sonari bagas malas nyuro doha nami mangondoskon buani horja nado pinasu pasumuin gabe galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pesa jaloham magalangan namion bahen hasangapon nigoranmu jana mambahen lambin marhataridahan harajaonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hamma tonggo namion. Amen marhite diate tupa. Marhite diate Jesus.
Kuriani Tuhan, mulak mahami bagas damai, anjana laho mana siam, hagigihon na siam mana jahat, haholongi na siam mana madear, anjaha pajongjong na siam mauhum ihorbangan. Anjano jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan na ibata maham. Isondangkon Tuhan na ibata mabohini hubamu, jana maidop mahurni mangidaham. Idop pakkon Tuhan na ibata mabohini hubamu, jana ipasorap madameni bani tonduimu. Amen. Shalom mahubata, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.